Semua ku rasakan kasihmu. Kapisanangan tetuong, kumadatin sanan, kanau pagulumi sisat ako padi isuang sambayan. Kinarahingan sundo isuang kerjaan sorga, konsi kau da tetuong da bayno, kano pakagoy hadat patilombus diket kasi saniti, lansan ni hadat alumisat piramutan, kain kokotan dahay, kayonianan dahay, gisombot simbayan da pakinangahan dahay tetuong da bayno. Paingkuron na pohot karalanan na piramutan, ngaman dahay pasaraha kumadia tu iya no hit miloh dat mengatur da paingkurohot kasunsudan di ti piramutan do kay sisan dahay tetong mabayno. Tinasambayang dahay isong ran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sonong tetuong padati din sanan, insan pakagu dot ikalan sana da olumi sila piramutan dati, tetuong na pabayno montok iloho di page DM nga mamaguna ta kod Selcom alan sandet ada mi site tilo gi ay mi popori halain montok kod Oswaw channel mamaguna digi pialawan dalam hinggohot alumi sa piramutan. Ita tuang pabayno hiti na pa kayo nandahay nga rumasam kau basa na rumasamot kada padadat ay mumang lintuhon na kagarasan nila latirik. Hingga na pa rumasam agaras po latirik ang milaw-milaw po. Okay? Tatuang nga pati nga tulo na pa panambarasan dati kantakan di amu olihuan. Makita dati at ayat tenuman paimpahay dat tatuang giti isuang dat kitab Yosua kumaapat ayat ke-3. May nadisyo suhu yolo kakato dako hopo dom duo tina watu mantad hiti mantad ipintangan nila bawang nga Yordan mantad dat kinayonon dat ay kinaulokan da gakod iti tonga imam ngay igitay na dakod insana niri may lasaborong pailihon na dhilok kayo nanda kayo hinggad it odopon dako tatuong kabayno man pailihon payonon dahil tadopon dako tatuong kabayno. Aritan na pala kantakan dit amu olihuan nga tumbay ano kud gumu na pohit osaraw dati dot arahit ko iti kamunda kantakan tay ko peristiwa di nawayaan dati mantad ko magiswayan at kalahingon dati magiswayan na koyonon magiswayan at tinaru nam isisen da tinaru dusun bagi magisuswayat kinaing kokoton koyonon nagi iti kaubasanan at tumbayaan ako iti na po kamanda kantakan nga magisusway na ginawayaan dati. Yoho da ginumayo, suway nawayaan. Yo kayo da ginumayo, suway. Harohit otood harot ino pa nawaya harohi otood da nawayaan ni tanganak haro nagi ikaw gorit. Paingka nagi sayra sinumukod nga ay harohi it asimbayan na kinayanon kining kokoton nga haro nagi it ay gorit ka daw.
Sira da nakolohing. Hari enggorit to gisom babay no. Harapo tu. Haro na po di enggorit di tanganak ginumayon no sukod ti kolohing enggorit nga tokoy irni ko mo datid palad ka. Ay, pengkurohat aswaw channel. Minturug ko ya di harakaray to pod osorow o gulion ka dati it nawayaan dati di nakatalib. Kangis to. Haroy ko purimandat kangis-hangis. Kangingis. Harohit o bosugan ko dia. O buduhan ko dia. Tumogod ko na dia sendiri. Niya galidit koihad ko na dia sendiri. Magisusuay no patapurimanan datid. Sairan oray tanilat kantakan. Dit nakatalib. Nga iso ni sorohon dati puji Tuhan gisom mo dendo nga pengkah nga ito koti. Iho kadaw nga o gumu ni kanta kandat nawayaan kud kohon do mo kunod ay napatay kun matudadi di. Nga puji Tuhan dondo hindi tangis. Idite no intangay kunay video di nakatalib. Minsing umbal lagi di kamunda TikTok. Kang di karuhangom ay iti video donon to ako corona di bulan 9 2021. May kunuwon saya TikTok. Nga intalangoy ginawod ay nontok akud antakan nilo nga puji Tuhan tu inapagay COVID di nga osomok iti kamondat pamuhaban mo nga puji Tuhan tu antakan po dihom inapahit asmah ko ampus ko nga ay so it di anapon dit COVID kontok ako na po dim to ingkakan nakantot ti kaginawa ko ay natabi-tabi ni mila tabion la dit nam ay iyon lo niyan na pantatabi idi nga ay haro ni tambalot takaraitet ina pa ikukupon man ta do tubat sa diam lumlah kasya ina pa harapan na sakit megal ko pamuhaban sa diam maklum nat nga puji Tuhan gisambok karait ako didat antakan na polam po kinarahingan pinatumboy da tumong kiatu tahun dapan po to don tiapod hilon nango kakantos yun. Yun di maturi ka ginawa ko. Nam yun di no pinibabarasan dahil di teno. Jadi tempo dando sang imiyaw to koy nakawaya idmin ni kantakan tu dati na po panumayaan nga harot tamodon na kinarahingan kumad insanan to ko. Hinggo kining kokoton dati hondia to ko kapagyangi sangis at dondo itini tamodon dat isuang ko po sin nati montok kot pelayanan ko makinarahingan. Kuno olihuan na piro-piro kantakan di nakatalib. Antakan no po di nga pikira-kira 8 taon ko. Otil mo tiga. Otil na may ponso bawang mo. Lumuyod dagi ibawang nga okon no gid irit. Nam iri nagit aramay to agayo gayway. Sumakay di bangkar. Unsa yun naman tanda poring. Rumulun na do. Rumulun. Jadi oy lang to kanon dati bawang gat lumuyod to agayo. O kilos, o siyaw, o ringang, no pa kago. At paluluyong. Hiri, nandong mantad hiri, sokid.
Ikomonda kampung Kiulu Baru. Sumakay dit ibangkar. Talut tulun matuyan namihay namang itanut-tanut sari lah. Poin sakay to kom aramay. Temo-temo doon di mangkud. Mana gi tambahan lagi mo nurid deh. It menurukod dat papasiyaw kago. Tok hingo pod okohus pumutiga. Korikot mo ti kumilong-kilong ibawang. Kogomutani kinasungkoron. Tok kasambalik. Kasambalik mo ti bangkar dahay. Nga, ino po dua tulo ni di nga, atutuwa na kayo ho, iho na ubos tamulo. Kailo nila kumaw. Kailo hibundo ko piyo nga maganda mila di tologo daway. Kay kasambalik mo ti nga, tok, pangkukura di, tahid ako dit sa ngulun, nasib to kasyat tilo, tahid ako dit, imasol isiyo. Ngoyo isiyo, ngoyo tamod ako di tambalot. Igitay pinapatindal. Ay. Sa kira na pod, ako nakatayid di, imasol isiyo di, hiri, busan hindi nga, aralom ko piyo hiway. Puji Tuhan. Kinatilo imagadit kinatilo ko kinagulat to itangang anak pati di ay mati orologo ay orologo nga irin ni madi kay ilo di mangkaw la man tadi kata talo dati tim irin nagi gisam na nga di kay lo mangkaw iso no hikatitil mo nga irin nagi ay pinopoy irin ni ko ano na kay lo di mangkaw. Puji Tuhan, hali piahdat iya dihanawayaan nga tumbayaan ako dot iso nohot pantamangan kapurimanan kahandamanit memang ako no olihuan serad oray tanilot kaantakan di amo olihuan. Amen. Nadari kanu mo ng boras at kasalimbahan da dusun. Piro-piro hot ay kantak linaid antakan di. Miagalid di hopod taon ko kantad di antakan di. Taraktor dat pamaraduh dahil hila kampung antakan di. Ay orohian niya may tanud demoy kahatas no po tiko kopongoh no pod ay mantadet buru-buruanit garibar idaray bo garibar dit traktor pemaradu moy nanda diri bawang gosuk man susiay iti tanganak orohian ay api agojian yang penting kasakay iri na korohian dilay ay humuntol at harapan hak yang penting kasakay paing ka nagi karita ko pick up ko kagumuan ganda pick up di gulo mo jadi ihay nga moy na uhupot moy panusi momihid mongias di taraktor sera da minuli ay ino pag taraktor hindi nga akuri itigahot milod iyon na ni di sumakay bobos sa pakapiyam ino hitiri ko hindi daray bo irino harape susway nga ay asimbayan na migit jadi harait iso na itigiton dahiri nga taloy hay tulun nga duon na hay payingigitid dit ti igitan nidi. So iran no korikot to hirid pondarangan dit karakter alamo mo tigay tigitan nidi tu ikurum
kurum gya kadit itokilat koy liho kumuti minigit nga katatak kumuti diri siriba tok pan sakay temon muti kadit goribari birik nasampatan pas yung minangula ka birik ano pa nasampatan na nalamping kumot nula kandit tayar tagayo nga ay iyo di piya nga ay orologo mo'y tanod ay mayaan bayno na po hom iyo din ako orologo no lah nga iyo antakan po di tangan ako ay orologo mo'y kasari suab mo'y kasari ay hiri na hit ulam ko basugan di ko nunurit ya di nga inahi mo'y sakay iri kayo mayaan mo'y sakay bagaimana di gulo po bo right ka itit sa sakayon ngay bayno na po ano di napasan limang kudad sumakay milan pa dadi hom pamanaw gakod oririkot da jadi irine kantakan di tanganak sayra da sinumukod gisambot ginumayo gumu padalo gumu pala ginumayo okon pod inopongo sayra da nopongo iti lumohing haron na po kantakan dat awayan dati tumbayan kud iyo ko nga gumu ni pangalaman na kayo dat ay ada kayo olihuan mantad ko ikantakan na nawayan mangiran osonong tapurim nanto ko tay ko araat kausikaw patay ko pa yung kuro nga iri na po nga patut dad popohondom dati dat mantad di kantakan ni dihom osonong nadad popombangan to ko koposyon dat sayrat osoro dati kantakan dat nawayaan din nakatanim mano pa dati pensamo ko kumad panambarasan dati tutuang gabay no ino pa inoritan di Yosua dahiti nga may pangoit ko nodhopodom duo tinanda watu mantad da hitit lintanga iti bawang Yordan kinayonan di tanga imam ay miningkakat miyampaid o girot igitan da ko'y watu di sumoborong pailihan da ko hinggay koyanan da ko modok natutuang kubay no iti na pa nga karaitot ay kantakan paingkuroh takod no kotori mo Yesus muntok ko gampamasih dati kagumuan ni dati nasusu takod isuanggot keluarga Adventist nga tumbayan akong ipagilitan na po dati okon pondolot ay nakopopagulo ngay nga ahandaman pada kayo hom paingkuro kod nakotori mo ti kabanaran haray nakotori mo dat ay sa minanudok nakoy pino minoginipid iti namuti dia garajad pointopot ka intahay kuno di nga inapohit garajad di nga don SDA ka paingkuro haray ipagilitan datin iya dinawayaan haray ko piya tambalutot ay narongaw ko kasaksiyan da iyo din nakoy pi iho na po dat ay minanarima ako ti kabanaran maya dat denominasid Adventist nakoy piho ko kasyo nakoy piho ko dat iti namuti dia gereja da pointopot ngayon na ihumo iti ihumo na kapiyasyo
binalajari siyom na baptis. Amin. Nga, nagi okurang ka daw, hipagilitan datid, ginaginaot kosong kiwalon, di tamu po. May kapanong ki song kiwali tong musitar. Itong elder ngay dakaray titikaw gaman. Tok, yoho nga kasaraw ko yung matidat di. Moy naparikot tilo ko gumuan ngon yolo song urung gaho ngon song kiwalon aray titikaw gaman. Kamoyan na po katapatan, pintapot, kebenaran, ampay-ampay nun. Monotos na ko'y tumano dilat suang na kitab. Nga, pumuti ay lanam, kano tako dat mangin samok o mangin bayat titulon na kagumuhan. Tu atapot na gid, dati na po kamilaan, right tilat ay bora sa kinarahingan nga agumo. Agumo ay laan to ko. Sumuang tako na po kamon na perdebatan, at ako'y asaybahan. Nga ino po hitaburus nga pananudan, kamilaan, tako'y kapihunong kapiyo. Doon na po hadat ay kakitanan ni lawakon, akuri kamilaan nilo, akuri itailaan nilo, nga nuno na po ay ilan nilo, o girot nilo mangigit. Iripagid, ngon ta na po imbulayad, ay right ko tulandat, takanon, tinumon, at arangid, apoy ngontok. Sa kiranongon, imbulayad, mamagunok kitab, nga nakurto, o girot yun. Tu nuno na po ay ilan nilo, igitan nilo, ay pintapot. Jadi iti numati kabaling kahangan dati, muntok ka iati. Tapotid o gumo o kamilaan dati. Suhuan ta ka na po manukay, mangintalangot, nunununun. Ay right ko boro sa kitab, ay lani nga dati. Nga, inapoy kalaan dati nga, ipangingigit o ponanudan dati. Di boros-boros sa nilaan to ko. Nung kadiyasua, igitay na da ko na watu da sumuborong, miyampay da kayo. Ompay lihon da hirit tadapon da kayo tatuang kabayno. Kaman na pala itang Pinay nga, kada takonoh dat ay gitan na lawatu, at timbang-timbang agat ko, paingukur, kungguon, umbalan agat, ay, no, di ma, pailihon na po, ngayon ni suwab ka, pailihon na watu, mamanaw, sumuborong kamuli. Umbalan takonoh dat, ay no kadida malayo, menyahut seruan, menyahut cabaran. Ilo binoros Diosua. Ilo na po tangawlun nga sinuhumang gitawatu. Igitan na ko sumuborong, igitan na modok. Pailihon na hirin, inga kayo nandat, mundorang katatuang bayno. Tiyati, payingigit na kati kabenaran. Bahkan dat hatus piatus tokod tumbayaan dat iti na kabenaran na po yung tapot. Imonotos sa tumanud ang kapihunong ilat boras sa kitab. Kinarahingan maya na kitab. Nga nakura dito, pailihon ni dati. Nakura to dati igitan na sumuborong. Nakura to dati igitan dat gisamboh karikot di hirin rikoton dati. Hirit tadopon. Datatuang kabayno. Jadi ilo na po di kantakan dati nakapanori mo di Yesus
sebagai gampamasih nga tumbayaan ko dat haro pod kahandaman pada kayong pengkuro. Agumo dati na susud Adventist kang ko dite no. Nga haro nagi ipagilitan datid nokoy pi Pinoy pi nakatobat. Idite no haro mo nang kisang kiwal. Pasaraw ko po dit nga ako na di kay lang pengkukurot kantakan di set tempo bay no la. Tua lahi do kuno anak karuba. Antakan di hila ako intilibon. Hinggad iti sangulo na sina. Ina pa walay iyon na dahil nga iso. Iho na pa nga hirisawat. Isi na pa nga hirisiriba. Dapur iso nga ajarangi ba isiyon mamaguna di dapur nga kaubasanan no pa siyo nga idong kasuabon momonsay kupi momonsay kupi insan kasuabon ang kudis siya di ya makimapa ko di diati nga ako ipapasala diad mo pomonsay waig gohiti hali piadat iho no yung maniwa ay siya maniwa di ba hali piad iho no maniwa ako ipapasala diad mo pomonsay waig nga igitan no padan dalo olo ilo kupi no hilat bilik no laka ko siya to sakira no podat paingili hilad dilo inapagyahit jamban nga iso idhiri dapur ponsuon nga hiri jadi hari Sabat rumikot itong anggota mamaguna di jamban kakita nun dilalat tinumanuhom ay ipastor nga manginumi kando dialo ato koy umbal mo ti siya tinumugod togod mo ti siya hirinad no kapisang kiwal kapi pasalhot ay hugama la tuwa kan ko Adventist guys siya timpunan pom tinumon imbulay kagut pasalata kanon haray ti Petrus yit haray isuang ko tawubot ti Kain tok ano mo ti siya magakon makanan imoti haram mo komonil tarang-tarang yan lumanuhod mga kan kasyo ako nila may pagibasaw pati lambusa inapambasano ka kuno ngoyo nakagusiyahit isuang kitab Timoteus adi nuno na po nga sambayangan na po nga halal kasyo tokoy tumbay na kung ipagilitan dati nga haray na kung balong mangiwal na tiyan di haran na po harap pikira-kirod taon man tadi di ako no silapid di karuba ako siya dilot inanam loho ako siya kasaraw ko pa doho kasya kasaraw ko pa di miniyadu to kasya kasarawi kako tumbayaan ko doon na po nga Adventist ako no kasya to iho nga yudit ako na tumbayaan ay tapot bo kako tapot na baptis ako nati kasya amen puji Tuhan hali piadat ay lani dati itinapot tukad do katumbayaan dati nga mamulagot-lagotid muyat taawon tu agumo pay kanta-kandat ay papakitad kalamo kondisyon katalib na baptis nga iso na bagyahot proses di bot di nga puji Tuhan tu kasaraw siya dat ay
ino pahi pinioduhan dahil di nga nasilid iso ot ay kantakan di momonsay disyo dat minongilo o minagano isyo kaputusan dat minakibaptis. Nga ako di na kailang pangkuron na tabariset tibay na la. Tu mantadot sina biarin ko basan nun latong sina dat harohit ay kalulut harohit gitan dawokon gi. Yeah. Haro nagi ipagilitan dati dat ino pa'y kantakan na minamonsay diyan nakatarimo di Jesus nga maya datang parurul panasakit. Haro ni kesaksian dat ay orang toko mungkin da iya kayo ipagilitan dati hari kapay nakawaya iya akon ka Adventist kasuang ka rumah sakit sumambayang ko topot kapayad haro kinorohingan maya ko onway kasiwatan da amu kawaya iti kamuyan da pembadahan sayra da pinarisa di dokutur nga katugang ay dokuturot hingga di sakit iti ka di o kita hingga di panasakit i pembadahan nga hadi na tumbo yo ana jadi tu ay say di sakit puji Tuhan nalingasan. Amen. Nah, iyo kayo na pa'y kawayat yun di. Kamurtad ko na pa'y tampinay. Ay, mila ko na borasan dat. No, di ka pa'y. Sakira na pa'y iyo di ka pa'y nawayaan nun. Ay, nakatari mo kod Jesus sebagai gampamasi. Nuno di pamurahit dati dito di iyo hot no pod iyo di ko pa awayaan ay so no hot pawayaan nun kamuratag ay so na alasan no murtad tiyo di ko piyo pengka ni gibodit isay do ko haro hot kinasiwatan no minid Jerusalem ko kito dat miyampay matohom tulusan dirin hingga koyo non dat hitine Yesus sanuman posalipo hitine isyod ay numan pinsaputay iyo kayo na pa'y haro kasiwatan nom kamuratagaw na mom ay ako na magakon iyo na pa kinarahingan nom ako na salamatan sanang ito akon ka kinarahingan lagi jadi ino po dihi kantakan di amu dati olihuan maya dat ay ralan no koposyon iminomonsay dati no katarimo tako di Jesus nga may tako no igitay miagalila tulun-tulun desinuho di Yosua damongi gitilo watu gisamid ikayonon iking kokoton iko dopon no kototuong kabayno. Jadi iti katumbayaan dati, nununang kugiat sekira pun dati ngon pagalay lo kamondat bermalam pada malam ini. Modop patatuang kabayno. Tu apa ilanam opposite to kasuab. Iti katumbayaan, may na dati igitay, mantad po di kasuab, mantad po di kanihab, so kanihab po igitan dati, gisambot daw do bayno gisambot oy gitan dati ti katumbayaan oy sisan dati kumakinorahingan ko pokodop kasambayang toko isay no koy lot kasuabon da suab ko na opposite may to ko na igitay ti katumbayaan kamon na padilat ay bermalam pada malam ini wanda dati pausawo nga gisami dat
ay hiri no kapiyahi kompokon no kaposian dati. Ikatuongon, ikapatayon. Ay sa no boras sasway. Igitan to ko nati katumbayaan miyampain ogirot. Igitan na dako sumoborong. Miyampay do kayo. Nuno na sa borongan dati. Mangigit ti katumbayaan. Atok agumo pati. Agumo iti sa borongan dati mangigit ti katumbayaan. Iti boras sa kinurahingan. Iti kaisisanong pananudan dati kumakinurahingan. Haro timpu-timpu dot miyagalidit ilihan ta kanada. Tu aga tanto ko. Nga man to ko igitay gisam mamila dati koilihon dati hirik koyonon dati dot modop. Igitan dati ti katumbayaan no gisambot iti napakapasyan dati nga di milad mongigit ti di katumbayaan dito yati na pohom nalimpupusan na di kapasyan. Dadamot at haro po kagarason dati milah ta po mamusus mongigit kada na dati may ilihay. Isuangga nuno pakantakan sumoborong garahat. Sumuborong garahat ta kapasyan dati. Sumuborong gabawang ga kapasyan. Lumuyod. Lumuyod nga igitan to koy gisami dot ay korikot tanda dit todopon dati tatuang gabay no. Haran na pohot ay pagumbalan dorogon kumadati. Haran na gitimpu-timpu dot kawaya tokod karagu-raguan na isuang kaposyon. Gisamo iti na po katumbayaan dati nga miyagal dadi mumbala lumakod. Nga nukad hiti igitay na dati sumoborong. Mihampay do kayo. Igitan to ko na po. Gisamin do korikot ikayo nun hinggad hiri na di timpu dot pailihon na di dati di. Ilihan dati. Makiano takod pangupan da kinarahingan antakan da ino pa katumbayaan dati nga ogirot isuang kaposin dati moy dad iri no po nga katilombus o miloh takod o silit isa o po mitanan di tagayo lobid o kito o lobid o somok kung kakatanom kaposiyon dati kumakinarahingan. Pahitian takon dati tatuang bay no konsikaw o pujuhan tu alumisi piramutan dati mantadidi magangata ko do kayo da misisan isang sambayang ano sumbayan to ko kinarahingan isang kerjaan sorga konsikaw da tatuang niti insan pakago da nakalimpupus si hati panamarasan tong bay no hingga da mangunsub dahay da mangigit iti katumbayaan isuang ganun pakantakan gisamid ay orikot o kaumpokon na kaposyan dahay. Tumbayan head o gumo na po'y panumpalid dorgon o gumo iralan dorogon dat mangimbayat dahay, magampong dahay nga kay season dahay ginawad o tumbayaan kumadya ang patilambus at ay ogirot o turidong kasari isuang gat pananudan ang panumbayaan kumadya. Itong lubay na kung sikaw to tamangan mo yahay bisa mo suwab o posik yahay may patinan da olidas napapaindalan dat buru-buruan dahay mo nakita daw. Tinasambayang dahay isang rantuhan Yesus. Amen.
menjagaku. Sungguh ku rasakan kasih-Mu. Ketika ku jatuh, Engkau menopangku. Ketika ku lemah, Engkau menguatkanku. Yesus, aku Oke, kalau sikot kina penyampaian dati, kopi rubah tak kagud, taswa, tatuang baswa. Ino ko po. ku rasakan.